Karbi people hol taralang solong ninya farman karbi ang long de katalona long rat kacetu dun Japan HPCF atumpen kacuning ri. Butung aji cooperative lamps bang pukang vai. Kapado Japan nomination alo ke jok lapen scrutiny kapado pon. All Karbianglong Enter College Cultural Competition mesen pen kapachun pon thek Japan KLJA atumpen maikang ni. Loring tipi borsing ronghang auditorium holalong BJYM atumpen maikang ni pon. BJYM Duar Baguri Mondol Committee atumpen kecheng si executive amai ingnipon. Birta kela rado anaphan kardom pa jerno kardom non birta thanje bang samyo jang terangpi non arjui cha birtang tonpen. Dipu taralang so karbi jutang aklamalong karbianglong de katalon ponja puthak Hills People Cultural Forum mati HPCF atumpen phirangkia mai ingnipon. Laso phirangkia mayalong HPCF chairman Lai Chaning Lengpen kaningje ponke dipu taralang so karbi jutang aklamalong non ke bangji phaikuni ni phai kre tropen kre troksi laninia farman karbianglong de talon ponji. Laso katalon ponalong karbianglong along ki do an prek jama khai ki do anta jito donra aliralon ki pidun Japan chuning ripon. Dr. Tuliram Ronghang CM Sir kamatha pen labangso arni ke long arni ke talon pon abangke nilitum ahin pen ladak itumlong 18 tribes non dhu kache tong dulo laso akhai angbong ladak competition ben chenglok ang ton pe laso program karbianglong arlu ki do an akhai phan ning isipet lapen insamjin ben ke do lapen homan adaitu ilitum aphanangi pipot nilitum karbianglong autonomous council pen lapuson kematha thek lapen ke klempon apot laso program aphan nilitum SPCF asong ahin pen ning aklong pen welcome pondo lapen kurwang thupajir lo lapen karbianglong rat atuma phan stame asong do ana leaders atuma phan stame dak NGO pen chenglok komane intellectual pen chenglok all political party phan stame laso arani along bangke ilitum chetong dun sarnang sarlar bikhoy moja karbi richo pen chenglok kaduk kave dak song leaders tons tame chetong nun rap sarnang pusi nilitum ahin pen tame kaduk kave rat aphan song leader tumhan chuning ripon lo. Karbianglong de katalon ponalong traditional kapathu kacepati tapadu ponji lapen laso katalon ponalong aliracham ki pipon Japan hangji lamarjana long kaceparjan duna bangphu Sakti Kapoor lapen India long nongnam kache thangklong lunsepi Sanidhi Chauhan lapen Ritori Bhatum nang chetong dunji lapen Karbianglong long nongnam kache thangklong lunsepo lunsepi atuma phanta apor pipon thuji lapen fashion show sitami padu ponji. Labangso Karbianglong de katalon ponahot aluhiaman pen Assam Chief Minister, Meghalaya Chief Minister, lapen Nagaland Chief Minister atuma phansi phapon pu pusi MEC phing piga rengma pen pachini ponthu. Of Karbianglong Autonomous Council tekethokole kole je traditional games o thakibo boli koise. Traditional games thakibo ar logote traditional dances bur thakibo ar logote evening to 16 November to evening to cultural fashion show thakibo boli koise tar uporeo amar local artist bur ase bahut talent ase amar Karbianglongot local artist buroko mane homoy dibo aru keneko homoy dibo boli kole mane eta thait dibo noribo pare kintu yat bahut stage ase yate Karlangsoto bibhinno stage ase yate mane amak engage kurai dibo eta jagat gan bajana hoi thakibo eta jagat nas nasoni hoi thakibo eta jagat traditional games buro play hoi thakibo ami etu boli plan kora hoise to heitu program to hoise on the 16th of November 17th etu particularly morning session to hobo etu open session hobo tate mane whole general public bohibo plus program to hek howa loge loge aro 4টা বা 5টাৰ পিছতে evening আমি program to পনাই বাৰু এতিয়া লগে কিন্তু তাৰ পিছতে musical night hobo বা say like celebrity night আর তাত কি বলি কয় ইনভাইট কৰা হৈছে Sunidhi Chauhan renowned Bollywood playback singer ar logote Rito Riba bli kole mane he is from Arunachal but very recently he was one of the participants or contestant of the Indian Idol aru teketor fame to ami gom paisu teketoko invite kora hoise
তেখেতে ইয়েছ বুলি কোৱাটো আমি সুখী হৈছোঁ প্লাছ বলিউড ভেটেৰান এক্টৰ শক্তি কাপুৰ তেখেতো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত ইনভাইট কৰা হৈছে তেখেতে আহিবলৈ ৰাজি হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন কালাৰফুল এক্টিভিটিজ থাকিব পাৰে বাহিৰৰ পৰা অন্য জেগাৰ পৰা আলহীবিলাকো আহিব let us try to be very warm let us try to show a very warm hospitality এইটো কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে যেন গুড মেছেজ from Karbi Anglong আমি যাতে যেন to spread কৰিব পাৰোঁ not only in Karbi Anglong not only in Assam not only in Northeast India but throughout India and throughout the world এইটো কাৰণে আমি এইটো মেছেজটো আমি দিব বিচাৰিছোঁ one more and highly আমি যোনটো নেকি ভাবিছোঁ যে হিল পিপল কালচাৰেল ফৰ্ম আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো হৈছে Karbi Anglong is a peace loving place and all the people are living here unitedly এইটো মেছেজ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ and the best platform is through the Karbi Anglong Day commemoration of the district declaration day of Karbi Anglong on 1951 17 November আমি বেছিকৈ নকয় সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ Vuthungaji Cooperative Lem Salong Gilik Padupon Japan Kedam Tang Prini Phaing Koi Rapor ni nomination alu Jokpon Lapen Phaikuni ni Phai Pliar ni nomination alu Jokpon Lapen Security ni Padupon lo Lapen Phaikuni ni Phai Por ni withdrawal nomination Lapen final list Paklangpon lo Bangso Kiligalong nomination alu anam election rules ateng bensi inoda bang phualong suri pho an en pon lo Lapen not refundable rem hai sitame bangso tangka bangki chelong lilo Lapen laso Kiligalong kar jabdun jatum bang thong kebra isiatum nomination alu jokpon lo Dokmuka pen Vaisong Terang Karbilong Reberta জুনমণি মেচ আছে বাকি আমাৰ 13 জন পুৰুষ আছে 13 জন পুৰুষৰ ভিতৰত আমি পণ্ডিত ঘাট তাৰপিছত আমাৰ মানে এই সমবায়ৰ জুৰিডিকশ্যনত থকা যিখিনি গাঁও আছে পণ্ডিত ঘাট দীঘলীয়াটি পূব দিখৰু পাৰখোৱা লক্ষ্যগাঁও ডংহাপ ৰিচৰংপি গাঁও এনেকৈ শামুকজান যিখিনি আৰু একেবাৰে ডেণ্টেন গাঁও মাঝি গাঁও বামপথাৰ যিখিনি আছে 15 জন আমাৰ জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত আমি 15 জনৰ নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছোঁ তাৰে এজন এছটি চেষ্টা কৰিম যাতে যদি আমাৰ গোটেইখিনি মানে জয়ী হৈ আহে যাতে আমি এই সমবায়খনৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ যি প্ৰাপ্য এই ৰাইজৰ প্ৰাপ্যখিনি যাতে সুকলমে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কোনো ডিপ্ৰাইভ নোহোৱাকৈ আমি দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত সদায় আমি চকু ৰাখিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এতিয়া যিটো অৱস্থাত আছে লেম্পছ তাত থাকি আৰু যাতে আগলৈ আগবাঢ়ি মানে আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আৰু Non ovi kimiatum loba charli gethek chotkali methang jutang jubat pindeng sumpot lapen lun timuanta kachirim dona kenang sot pumang pongsi kedam tang surini ra kretrogarni karbilo charlia song jutana teran KLJA pu mahang pathek pongsi aningkan wangta Karbi Anglong along kidu college along kachari bomari soi jang tumpen ningkan esekpen enter college cultural competition paman pon songsi beneng surhini ra inkoira hinia ningkanta mesen pen kapachun pon thek Japan dipu kesia sasahemalong maing nipon Labang somay along KLJA Maipu Singja Tisu Kongchun Bang KLJA Akas Rongpi Lapen Klembang Pubang Piatum Chetongdun Karbi Anglong ang kangalong ke doan enter college cultural competition non ke bangji matijong ni pioneer ke bar ni pen pangcheng ponsi matijong ni pai crazy arni ni plia farman la so sai pa do ponpo college along kacharli ari soi jangatum methang pindeng sumpot jutang jubat la ansu se kapangchu pon thek ja phangsi la so sai ke deng pon pusi KLJA Maipu Singja Tisu pen ningje pon Sini tum pini ke cengsi karbilo charli jutang terang ke cengsi amai lo ante bangso amai lo ni tum karbilo charli jutang terang lo tini member ta Japon abende non ke bangji or Karbi Anglong inter college karbilo cultural competition bangso ajai mek mate bangso program non ke bangji apan pini ta meeting chingwai chingsai pon si arni abang ni tum pini jong pon lo December 8 9 10 11 pen adima bangke dak di fulong lo sia adima bangke non mat ke jong jelang kibi jadi mangsta kibi bangi di fulo si pinia bangke nitum bangso mai kibi bangke lalo itum karbilo chari jutang terang no ke mangalalo anso se university labende college labende penang an lo charli ya bang pubang pitumhan
cultural aku thak anso se pang thur bonji bang so kemang ben sipini bang so mai tapa to kono sini tum kemang lalo anso se logo charlie tum tami jutang jubat chiting ni de nei tapente elami ki chiting ni de nei so pan sini tum pini mai bang ta bang so pini deng kono sini lai lo tum penengan ke deng chok lo bang so inter college ki bi si penengan ki bi beng ini tum penangan ke thek long lo ni tum inter college ki bi beng ke penangan college risoi jang tum penangan thang elam kita thek lo lapente pendeng sumpo tame penangan jing jang lo pilun ke kan tame bethang jutang jubat penangan ke thek tum dulu sini tum anso se paching tur bonji aphan ni tum bor ipon bom lang si bang so long nang chera bang chitu dun labang ke tum jutang asong mate kises him tame ni tum penangan ho or lapende bidi sure nang pidun lapende me lameta mai tame penangan ni tum han bidi sure nang pidun no penason tang thak gel left tulang lapende labang so inter college along anengkan bang nang chera dun tangka mahal labang ke tum Karbeng lo Mas Council pen pen itu asar lo itu doktor tuliram lo hang ahin ben sebe penengan tame alang si nang cerap ceto dun bom lo bang so program along bang curu par piglo la so alam kan report itu mahin pen gela support ka matha ki dogi dolo metha pindeng ahok pet pindeng celang lo bote tum celang ni sita me hala tum bang konat ni pen nang puthai po ladak nang lar ka ti la sila so hin bang tame ni tum Karbilo Charlie jutang terang him benitum kelang cari phantam itum bori pon bola pen deba so nang paklem long daji phan metang pending sumpot akoteng pen kitu thipji so phan sini tum tak mat halo asi ovi ge mitum tame logo Charlie tum tame ke thegeri tum tame ola haya bang itum kelang dun ke cari kelang sot metang lun lam pendang lok pending sumpot tame banga khenang pachi ju long le ding em khelong ko piat pending sumpot mala so teng si dunang ji pusini tum him bendame kai kita ke mata pondo Pai kuni ni pai pho ada por pai ke pa por pen luring tipi borsing ronghang auditorium hall along BJYM Bharatiya Janata Youth Morcha tumpen mai ing nipon la so mai along yuda tuma phan kaching thor la pen ki claim ke dam ki misen je phan chithan chimum pon la so mai along aluhia man pen em kangbura kiling BJYM Iskar Bianglong district mai phu jiten be la pen penang an ke thik ding atum chitong dun huloni pen sar honing ti kar bilong re biota organization yang dam bakat atau bedil tu citong lo. Ini tum pini ini tum executive pamai lo, particularly ini tum organization apa dah sesingki setan. Ini tum non kewangji upcoming parliamentary election 2024 kedoji panon saya sini tum sesing sedang lo. Ini tum Bharatiya Janata Yuva Morcha hin benta party candidate maju le nang man pustame ladak itum Karbeng long pen ke pahai ong dung ji pasin itum non pen sik sedang lo itum is Karbeng long along kadu gawe mondol 17 mondol sambong pen kape mondol long stame do bomlo pini dak kuluni long stame pini bangel executive pamai pada pon itum dak itum Bharatiya Janata Yuva Morcha hin pen song kosong si pantang ji malah hai putra sini tum cethan cimum lo itum aru arim pendang lo kopisi ke klaim kedam ke pantang ji pan putra kopisi nang halang malah hai dari itum nangkon anparta itum mat halo de Karbeng long lo son mang ke Bharatiya Janata Party pen ke japon sarkar si itum nangji achama dak Karbeng long itum sini lo papi pikhang jang sitame papi wang bong sitame Bharatiya Janata Party sarkar nang dulu pen kini tum kacing thura amusme tum anengkan jum hek pen sum tum theklong lo nasi dak Karbeng long along eli tum along ribang papi hup long pot ladak bang kenang sot bang ke development nasi development nang ji pulutang ke BJP sarkar along sini tum kacing thura musme tum long pan ko nasi itum Yuva Morcha hin pen same organization pen jang si pantang lo pulutang te moke bang jelang parliamentary election bang itum kiong dong word pen itum hai ponong ko asi lahai kadu gawe hai pen sikithan ajoksi bangso amai bang itu panitan ke pini bangko an armu fi setong pon itu armu mane la dak public meeting kali dat pon la dak mane padu la puson mong kali la executive committee long ko an sikidom
Lakhain ko ratrok Duarbaguri BJYM Mondol Committee atungpen ke chengsi executive amai ingni pondet pen pherangki amai ingni pontu. Laso pherangki amai along Duarbaguri along BJP yoratum ingtangkring. Lasi BJP aphan la anso se kapang tang pontu ji aphan chethan chimum pon asai klempon bompo pusi pherangki amai along ningje pon rinti. Labangso pherangki amai along sarkoi rongphar Duarbaguri VDC chairman Sarsing Tiso EKB JYMIC Duarbaguri Probhari Protein Tiso members EKB JYM John Kathar VDC members Protima Rongpharpi lapen pinang an ke thegi ding atum chetong dun Hanboka pen Robinson Keling Karbilong ria birta tum kaching wai lam thegi la hello nilita penengsi first time lang BJYM long mondol president ke la si nili chichak lo je ju last time kita tang ansu se si nilitum kam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane chuneng ansu se nitum koson si BJP che bahai nei ma nitum koson si vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po kasi nitum la hai si pini chingwai pon lo kasi nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung ge la halo nitum mun an pen chepang tang mon po sonak si choro part pi lo nitum em local em sa Richard tok bi phanstami harang litum nitum han po an mane kuson si conversation nilitum pen alang li nilitum youth tum han alang li tum han important nang no apa nilitum tame alang li phan sondak si ningchi theu nilitum han sondak si kibang jilang ani anda me nilitum han initiative mate nilitum han importance nang en pon pubosi nilit tum alang li phan ningchi thepon lo si laan hello ina birta lang sikang ton chalo kardong